Pozdrav svima na drugoj večeri drugog ciklusa. Bolje da o tome ne razgovaramo. Tema današnjeg razgovora nakon predstave Poučni komadi Teatra Glinjol u koprodukciji sa Akademijom za umjetnost i kulturu iz Osijeka je nasilje. Nasilje prema slabijima, nasilje prema drugačijima, nasilje po nacionalnoj osnovi, nasilje prema ženama, nasilje, obiteljsko nasilje. Druga nam je ovo godina i skoro pune 2 godine u Pokoloko razmišljamo da li je uopće nasilje tabu tema. Ili je način kako se o nasilju govori, znači forma kako nasilje predstavljamo, pogotovo u kazalištu za djecu i mlade, tabu. To će biti jedna od tema našeg razgovora, a prije nego što krenemo u razgovor pogledat ćemo riječ autora, jednog od autora, Dominika Karaule iz Glinjol teatra. Pozdrav svima, ja sam Dominik Karaula, producent i glumac u predstavi Poučni komadi. Predstava Poučni komadi nastala je prvo kao ispit na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Redateljica i profesorica je Anica Tomić, sumentor je profesor Domagoj Mrkonjić. Poučni komadi je jedan tekst koji smo zapravo zajedno napisali, to je jedan autorski projekt po motivima nekakvih Brechtovih zapisa, ali i bavili smo se onim temama koje nas muče u tom periodu života, u tom periodu studiranja, u tom periodu odrastanja. U tom trenutku je počela i ruska agresija na Ukrajinu, koja je nama bila jedan okidač da zapravo progovorimo o toj konstantnoj mržnji među ljudima, da progovorimo o toj netrpeljivosti koja se događa između ljudi, nacionalizma koji je uvijek prisutan iako ga mi vješto skrivamo, i ostalih inih oblika nasilja gdje smo svakodnevno suočeni sa maltretiranjem ili nas ili neke druge skupine, najčešće je to neka slabija skupina, i upravo iz tih svih frustracija, ajmo tako reći, smo došli do toga da napišemo svoje priče, da svoje priče postavimo na scenu uz pomoć naših spomenutih profesora Anice Tomić i profesora Domagoja Mrkonjića, i da napravimo te poučne komade gdje možemo ljudima reći da o tome treba govoriti, to je oko nas i ne treba se toga plašiti. To možete također pogledati i 17.9. U Knapu u 19 sati, a preporučena dob je 14+. Svi ste dobrodošli, vidimo se i pozdrav od Glinjol teatra. Hvala Dominik. Dominik nam je danas i u trenutno sad u gledalištu, Dominik je bio i na pozornici. No, ajmo otvoriti razgovor. Prvo pitanje za redateljicu i redateljicu ove predstave, gospođu Anicu Tomić. Anice, koji je vaš odgovor na to pitanje? Da li je nasilje i dalje tabu ili je poželjna tema u kazalištu za djecu i mlade, ajmo dodati, u Hrvatskoj? Pa tabu u svom izvornom značenju znači nešto što je sveto i što je zabranjeno. Ja se bojim zapravo da nasilje nije niti sveto niti zabranjeno, nego smo pogotovo od kad je digitalizacija ušla u naše živote, ne samo privatne nego i u školski sistem, zapravo konstantno izloženi različitim vrstama nasilja. Kako bi rekao sociolog Renato Matić, nasilje je bilo koja vrsta ulaska u prostor drugoga. To znači možete biti u tramvaju i neko vam se prejako približi i vi taj moment možete osjetiti kao nekakvu vrstu nelagode. Naravno, postoje različite vrste nasilja, verbalno nasilje, psihičko nasilje i naravno ovo fizičko nasilje. Kao što ste rekli u samom uvodu, postoji nasilje prema raznim rodnim, rasnim, nacionalnim i inim drugim izmima kojima zapravo danas cijelo vrijeme svjedočimo. Osobno iz mog iskustva rada u teatru za djecu i mlade nije to tabu tema. Ono što je problem je da se često iz mog iskustva predstava, pogotovo koja se bavila recimo Lukom Ricom, koji je bio zapravo jedan od prvih velikih slučaja koji je otvorio tu, nažalost, Pandorinu kutiju već sada, evo, bojme 14-15 godina. Ja, kada bi dolazili zapravo tineđeri koji su imali kasnije i psihološku pomoć i dramsku i tako dalje, uvijek bi su zapravo 2 stvari bile. S jedne strane neugoda na prvo, druge strane prepoznavanje i s treće strane na samim radionicama u ZKM-u bi rekli da zapravo niko njih konkretno ništa nikada ne pita i tek taj trenutak otvaranja tog razgovora znači je da oni itekako imaju potrebu, da su svi na neki način bili izloženi u svom životu ili da su čak izloženi i unutar svojih privatnih života, što znači ovo što ste i sami spomenuli, obiteljsko nasilje kojima isto danas jako puno svjedočimo.
Hvala. Znači, prema vašem iskustvu o nasilju je pozvani ste progovarati Pa ja mislim o da se nasilju treba kroz, jako puno razgovarati o nasilju, to je sa jedne strane. Dakle, razgovarati se može na različite načine. Naravno, jedan od najbržih načina je umjetnički razgovor, što ne mora nužno biti ovo kazalište, koje je zapravo nekako najbliže. Mi možemo razgovarati o nasilju i kroz druge oblike umjetnosti, to je s jedne strane. No, međutim, mislim da je jako isto tako bitno uvijek stvoriti neku vrstu sigurnih okolnosti za sve one koji su sudionici određenih predstava, kao recimo gledatelji, koji bi eventualno mogli i unutar toga zapravo pokrenuti jednu raspravu ili zapravo pronaći načine što i kako se postaviti u odnosu na to. A što znači postavljanje? To znači da konkretno u ovim situacijama, recimo u scenama koje ste danas gledali, zapravo se pitaš na koji način bih ja djelovao u situaciji kada to recimo gledam. Ne moram nužno biti ja taj koji je izložen tom nasilju, ali mogu biti i svjedok, što evo i mladi kolege iz sada prisutne gimnazije zasigurno u svojim školama često gledaju i pitaju se možda što da radim, da li da se maknem, da li da pobjegnem, zatvorim oči, da li da ipak se nekome obratim, koji su zapravo dopušteni postupci koje ja mogu napraviti. Ono što je razlika naravno u kazalištu, što mi možemo sublimirati stvari, mi ih možemo povezati, mi ih možemo apstrahirati i možemo zapravo kroz neka sredstva doći do nekakvih momenata koji će zapravo puno brže i direktnije zapravo doći do onoga čemu se mislim u krajnjem slučaju obraćamo. U zadnje vrijeme smo svjedoci, pogotovo u kazalištu, ali i u filmu, da itekako se te teme obrađuju i meni je to izuzetno drago, jer smatram da samo govoreći o tome možemo zapravo početi prihvaćati, nalaziti razloge, uzroke i možda moguća rješenja. Meni se čini da je uvijek potrebno tražiti neku vrstu rješenja, pa možda je i recimo ovaj naš mali razgovorčić u Knapu, zahvaljujem Knapu, jedan od načina početka nekog razrješenja, pa neko ko sad upravo to gleda možda će si doma razmišljati što ću ja učiniti ili neću učiniti, a u kazalištu za djecu i mlade posebice, s tim da moram nešto još jako važno reći, velika je razlika između kazališta za djecu i kazališta za mlade. Naravno, kada govorimo o strategijama pristupa djeci ili predškolskoj, pa recimo rana školska dob, pa kasnije recimo tinejdžeri, naravno da ćemo se koristiti drugim alatima, drugim metodologijama i drugim vrstama percipiranja onoga što ćemo eventualno aktualizirati, ali evo to je jedna tema o kojoj bi se puno dalo zapravo razgovarati i kroz niz primjera i dobrih primjera i u krajnjem slučaju i naš gost Teatr Pokoloko koji u svojim predstavama se također vrlo aktivno bavio tim, kao i mnogi kolege sa nezavisne scene, a i vjerujem da u kazalištima hrvatskim se na različite načine pokušava pristupiti kako bi se i djeci i mladima i naravno mi ćemo sa tinejdžerima pričati o drugim stvarima i na drugi način ćemo ih zapravo s njima razgovarati nego recimo sa djecom. Tako da mislim da je to sve jedan put ka boljem društvu i ka recimo nekim boljim mogućnostima za sutra. Hvala, Nanci. Molim. Hvala. Da čujemo Mašu. Maša, docentica na Učiteljskom fakultetu, naša dramska pedagoginja. Doktorica znanosti Maša Rimac-Jurinović. Maša, evo čuli smo da i kroz kazališne predstave izlaze van teme koje su bitne i glumcima i gledateljima. Šta je sa dramskim radionicama, sa cijelom procesom dramske pedagogije? Na koji način prema vašim istraživanjima mladima pomaže to okruženje da progovore i što kad progovore? Koje to alate imaju dramski pedagozi? Pa dramska skupina bi mogla biti jedno sigurno mjesto na kojem djeca i mladi mogu biti to što jesu, možda mogu i probati neke druge životne scenarije. I literatura nas zapravo uči da dramska skupina može biti mjesto gdje djeca koja možda se ne uklapaju u neku svoju obiteljsku sredinu ili šire nekakvu lokalnu, mogu naći neko mjesto u kojem pripadaju. A ono što je meni posebno zanimljivo, ja sam točno prije ljeta, prije praznika, bila u posjeti jednoj sestrinskoj gimnaziji. Tamo sam razgovarala sa 5 mladih ljudi, oni su 2. i 3. razred srednje. Po svojim stavovima, oni se sami deklariraju kao jako konzervativni, desno orijentirani mladi ljudi.
I sad dobivate niz nekakvih odgovora koji su jako ujednačeni. Oni svi na isti način doživljavaju stvarnost i na van su jako slični. I onda kreće taj jedan mali obrat gdje zapravo za njih dramska funkcionira kao neko mjesto gdje oni možda mogu ipak biti drugačiji od te sredine, koja može biti i rigidna, koja može očekivati jako puno od njih i smještati ih u neki okvir. I ta dramska odjednom počinje funkcionirati kao emocionalno utočište, oni tamo dolaze, osjećaju se sigurno, osjećaju se dobro. Ja bih rekla da jako važnu ulogu u tome ima dramski pedagog. I to je neka moja pozicija, jer time se bavim i predajem na poslijediplomskom specijalističkom studiju dramske pedagogije i jako sam svjesna toga koliko zapravo toga dramski pedagog mora znati. On pokriva i ova područja obrazovnih znanosti i pedagogije, psihologije, razvojne psihologije, didaktike, metodike, što god želite, ali s druge strane mnoge grane zapravo kazališne umjetnosti. I mislim da je dramski pedagog ključna osoba da tu skupinu povede prema tom nekakvom sigurnom mjestu gdje se onda otvaraju razne teme, gdje se djeca i mladi osjećaju dobro, gdje mogu reći sve što hoće i gdje se njihov glas čuje. To je između ostalog ovo što je Anica rekla kada je govorila o predstavi Luka Ritzi radionicama u ZKM-u. Spomenula da je to bilo prije 15 godina. Dan danas je ista stvar. Ti mladi jednostavno misle da nikog ne zanima što oni imaju za reći. Njih niko ništa ni ne pita. To uglavnom ide odozgore, njima se govori, njima se nešto predaje, uči ih se da, budu dobri, ne piju, ne tuku se, ne mrze. Ali zapravo jako malo toga se pušta da oni iz sebe puste u neki taj prostor koji, bih ja rekla, mora biti siguran. Sad ne znam, jesam otišla predaleko, sam odgovorila na sva pitanja, malo me ponijelo. Imamo, apsolutno je pokriveno, ali imamo to pitanje, evo iz pozicije učiteljskog fakulteta, dobiju li dramski pedagozi te alate i koji su to alati, šta kad se dođe do nekih informacija ili da nekome treba pomoć ili da je u stvari to osoba koja vrši recimo neko nasilje ili ima neki problem koji stvara nekom drugom. Pa to je sad jako je važno gdje se ta dramska događa, u školi ili izvan škole. U školi imamo i neke druge službe o kojima sad mislim da ni ne želim zapravo razgovarati, više bi razgovarala iz pozicije dramske pedagogije. Ono što dramski pedagozi vrlo lako saznaju, već i na početku, obično sad počinje tako susret da mi ispitujemo tu djecu, te mlade, kako ste, šta radite, što je novo u vašim životima, ovi koji se kao baš ne ide im škola, nisu baš da ih to nešto veseli, uzbuđen, da razgovarate s njima o tome, o ljubavima, zaljubljivanjima i slično. I oni se već tu otvaraju, pogotovo u nekakvim uhodanim dramskim skupinama. A onda, s druge strane, dramska pedagogija ima jako puno alata koji mogu odmaknuti mlade od neke teme ili nekog problema. Vi možete s njima raditi kroz metaforu, kroz ulaske u uloge, kroz različita udaljavanja, tipa, ja mislim da je standardno znanje je da se nauči ljude kako proći kroz te okvire, kako ih odmaknuti, kako ih pustiti zapravo da oni iz neke druge pozicije govore. U trenutku kada se te stvari otvore, dvije su mogućnosti. Jedna je zapravo, i tu opet moram reći da je jako važna procjena i kompetencije dramskog pedagoga, procijeniti može li se to riješiti unutar skupine i tu dramski pedagog uvijek mora misliti i na dobrobit i na dignitet tog djeteta ili mladog čovjeka, paziti da to ne ode u nekakvu situaciju koja je prestrašna za osobu, gdje je ta osoba onda i stigmatizirana i cijela grupa nije dobro nakon toga. Ili se tu ide u nekom smjeru gdje vi tražite još nekakvu stručnu, usko profiliranu pomoć, opet vodeći računa o djetetu, odnosno mladoj osobi, jer dramski pedagozi nisu terapeuti i oni moraju, uglavnom nisu, evo ja znam dvoje koji su završili i neku terapiju, ali većina nas nije. I moramo biti jako svjesni i svojih odgovornosti i toga da se u dramskom radu brišu te granice. Dakle, to nije razred. Ja imam iskustvo i razreda i predavanja u razredu i dramske pedagogije gdje ne postoji. Znači, mi smo tu svi jednaki i tu je skroz jedna druga energija. I jednostavno moraš biti svjestan gdje su ti granice i kad ne možeš sam dalje. To je onako... Rekla bih da dobiju, to je bilo pitanje, da dobiju sve te alate, ali da jako puno naravno ovisi i o osobi koja se time bavi. Ne možemo tu baš sad reći da, svi dobiju, svi mogu, svi su super. Hvala, Maša.
Evo, pitanje za našu Marijanu Ivanešić, koja je socijalna radnica i dramska pedagoginja, i Marijana radi u Odgojnom zavodu Turopolje sa maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Marijana, evo, znam da i puno koristiš umjetničke procese i metode u radu sa mladima. Čuli smo da je ovo ne samo i teška tema, nego je i sama forma je dosta upečatljiva. Svi smo još pod dojmom, osjetili smo nasilje u pozornici. Prema tvom iskustvu, kakav to ima utjecaj ili učinak na mlade koji su već u jednom težem okruženju, na njih kao gledatelje, ako imaš to iskustvo, i na njih kao sudionike dramskih radionica, procesa? Evo. Dobar večer svima. Htjela bih reći da nažalost moram primijetiti da već duži niz godina živimo u jednom izrazito nasilnom društvu. Dakle, mladi i djeca su od najranije dobi izložena nasilju, različitim oblicima nasilja, počevši od crtića, preko filmova, predstava, TikToka, društvenih mreža i tako dalje. Anica je lijepo rekla da imamo različite oblike nasilja i to je pokazala u predstavi. Ja iz svoje perspektive, s obzirom da radim sa maloljetnim počiniteljima kaznenih djela, moja nekakva opažanja su da u njihovim glavama je nasilje nešto što je prihvatljivo, što je normalno, što je sve prisutno. Dakle, to nikako ne bi rekla da je tabu tema, jer mislim da svakodnevno živimo u jednom nasilnom okruženju gdje i ti zahtjevi od života su na neki način isto nasilni. Jel? I to stvara određene frustracije kod mladih ljudi. Tako da oni te frustracije često liječe kroz, drogu, alkohol, neprihvatljive oblike ponašanja, nasilničko ponašanje i tako dalje. Ono što je meni uvijek interesantno je pitanje otkud to nasilje kreće. Iz mog iskustva kreće iz više nekakvih faktora. Jedan faktor je potreba za moći. Dakle, ko ima potrebu za moć? Neko ko je možda jedan dio svog života, veći dio svog života bio u ulozi nekoga ko je nemoćan. I kada se dočepa moći, tada možda taj dio projicira kroz nekakav oblik nasilja. Nasilje također proizlazi iz dubokog osjećaja tuge i nezadovoljstva. Jer kada čovjek živi nekakvu tugu, duži vremenski period, a ne vidi nikakav izlaz ili nema možda nekakvu konkretnu pomoć, s vremenom se ta tuga pretvara u nasilni oblik ponašanja. Zašto to govorim? Zato što maloljetnici s kojima ja radim, njihove obiteljske priče su jako, jako teške, izrazito teške. Jedan dio tih maloljetnika je život proveo po domovima, po udomiteljskim obiteljima, nisu imali nekakvu adekvatnu niti emocionalnu podršku, niti bilo kakav drugi oblik podrške. I kod njih s vremenom se rađa ta jedna frustracija s kojom se oni jako teško nose. Dakle, danas mislim da je jedna izrazita vještina da čovjek nauči verbalizirati svoje emocije. Dakle, pitanje je koliko i mi koji imamo djecu, svoju djecu učimo da verbaliziraju svoje emocije na prihvatljiv način. Mislim da je to jedna tema koja je jako, jako važna. Jer ako vi ne verbalizirate svoje emocije, vi kroz neko vrijeme to prelazi u frustraciju. Sad, ima različitih oblika frustracija. I ono što je jako bitno reći, svaki čovjek kroz svoj život doživi nekakvu vrstu traume. Da li je to mala trauma ili velika, ovisi. Ali nije traumatično ono što se dogodi, nego način na koji mi percipiramo tu traumu. Dakle, nas dvije recimo možemo doživjeti istu traumu, na tebe možda neće uopće djelovati, a mene će skroz skršiti. Jel? Tako da je to isto važno razlikovati. Kao što je jedan psihijatar rekao, kaže, nemaju svi ljudi isti kapacitet za život. To je isto jako važno za razumjeti. Zašto to govorim? Zato što danas, kad pogledate ovaj svijet, sve je nekako postavljeno na način da ako želiš uspjeti, ti nužno
pribjegavaš nekakvim možda agresivnim pristupima. Glasan si, moraju te vidjeti, moraš biti vidljiv, moraju te čuti i tako dalje. Međutim, ima jako puno introverta koji imaju itekako puno toga za reći, ali njih se ne čuje. Jer oni su negdje sa strane. Jel? Dakle, koliko mi kao društvo razumijemo jedni druge, koliko smo mi spremni na tu jednu međusobnu različitost. Jer ta različitost je često problem. Međutim, moje iskustvo je, s obzirom da, rekla si da ja koristim kreativne alate u svom radu, jedan period sam imala tu sreću, ja to zovem kao, dobila sam mogućnost da imam svoj poligon za istraživanje. Dakle, sve ono što je bilo u mojoj glavi dugi niz godina, imala sam priliku isprobati u praksi. Pa sam tako s maloljetnicima koristila dramske tehnike, teatar sjena, terapeutske lutke, fraktalni crtež i tako dalje. Moje iskustvo je da oni jako dobro reagiraju na kreativan pristup u radu. Dakle, kreativnost je jako moćan alat za rad s mladima i za rad s djecom, čak i sa odraslima. I ono što bih htjela reći, kad se vi bavite nekim procesom, oni zaborave na svoju različitost. Dakle, ja sam u svojim grupama imala i maloljetnike koji su recimo hijerarhijski visoko pozicionirani i maloljetnike koji to nisu, uključujući i maloljetnike romske nacionalne manjine. Dakle, svi su bili u istoj grupi. Dakle, tu ta njihova različitost ne dolazi do izražaja, nego dolazi do izražaja njihov rad na zajedničkom zadatku. I ono što sam primijetila, mlad čovjek se jako dobro osjeća kad vidi rezultate svog rada. Jako je bitno da mi mlade provlačimo kroz proces gdje oni vide rezultate svog rada. Jer ako mi njima samo govorimo što bi oni trebali, kako bi trebali i tako dalje, zapravo ih stavljamo u jednu pasivnu ulogu, ali po meni treba ih aktivirati da oni budu aktivni sudionici u tom procesu. I još bi nešto htjela reći. Ono što se meni čini kao jako važno pitanje, ima jedna rečenica koja kaže društvo je jako onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Dakle, koliko se mi bavimo najslabijim karikama. To je jako bitno pitanje, a tih slabih karika ima više. Sad bi mogli proširiti temu. Ali, evo. Hvala. Uvela si me u trenutak kad ću izgovoriti citat koji me uistinu inspirira i mislim da nas povezuje jako, od umjetnice Yayoi Kusame, koja kaže: željela sam pokrenuti revoluciju, upotrijebiti umjetnost za izgradnju društva kakvog sam zamišljala. Ja sam se najježila. Da. A mislim, nakon Pavlica... ovak nemam više ništa za reći. Stvarno toliko... Sad idemo mi je u ove, važno bilo čuti. U strateške dokumente i u realizaciju. I u realizaciju upravo uz pomoć kulture i umjetnosti onakvog društva kakvog zamišljamo. Pavlica Bajsić, dramaturginja, odnedavno i ravnateljica Centra mladih Ribnjak. Pavlice, evo zadnjih 2 godine sudjelovala si i u izradi strateškog dokumenta razvoja kulture Grada Zagreba od 2024. do 2030. i dio si koordinacije za integraciju pri Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo. Evo, molim te, tvoje iskustvo i rada onako od one jedne čajanke u Centru mladih, kako od čajanke i kako od slušanja srca se dolazi do strateških dokumenata, odnosno jedno opće pitanje: šta grad Zagreb radi, Gradski ured za kulturu, ne bi li se napravila integracija, ne bi li se smanjile mogućnosti nasilja prema drugačijima i slabijima? Evo ću samo iskoristiti ovaj auftakt jedan, da zapravo čestitam vama, cure, na drugom izdanju ovog festivala. Dakle, Dunja, Ziz, Maja, Renata, Ivor, koji sad nije ovog časa tu, ali svi ste tu stvarno krenuli od jedne ideje. Prošle godine. Malo bunta ona. Da, ali ovo stvarno što ste napravile ove godine i sa cijelim ovim prijenosom, jako sam uzbuđena oko ove režije i kad se nešto emitira, to mi je jako bitno. Madonna stil. Tako da evo stvarno svaka čast, izabrali ste jedan teži put, ali svakako put koji ostavlja dublje tragove.
Tako da vam hvala. Hvala vama. Pa evo, priča je krenula tako zapravo da je moj posao u Ribnjaku koincidirao nekako isto kad ste vi počeli raditi ovu predstavu sa ratom u Ukrajini, odjednom se u Zagreb slilo puno zapravo majki sa djecom. Ja sam zatekla jednu ustanovu sa više prostorija, toplih, grijanih prostorija, sa pedagoginjama na plaći, zapravo jedan neviđeni zapravo luksus i stabilnost. Ne? I zapravo shvatila sam da iz vijesti, iz nekakvih informacija koje sam primala putem, da u prihvatilištima je velika količina djece koji su zapravo tamo besposleni i kojima zapravo manjka pažnje. Grozno je to reći, oni su izbjegli ovdje i na sigurnom su, ali zapravo su na jedan način zapostavljeni jer su majke opterećene sa vijestima, čekaju priliku kad će se vratiti, tad se još misle da će se jako brzo to sve završiti i da će se one brzo vratiti. U tom nekom napo puta između Ukrajine i Hrvatske su se zatekli u nekom hotelu Plitvice u Pionirskom gradu. Neki su bili sretni pa su našli odmah smještaj u gradu, ali to je opet neka vrsta izolacije od neke grupe. I jednostavno sam spojila 1 sa 1, da je 2, da trebaju svi doći u Ribnjak. Naravno, i na programe kulture, da, i umjetnosti. I zapravo je Poko Loko bio u samom početku, zapravo ti si, Dunja, bila tu u tom prvim nekim sastancima gdje smo okupili tako neke ljude koje smo znale. Ti si rekla, pa znam ja jednu koja je studirala ukrajinski, pa ova zna ovu, oni znaju onu, teatar Tirena je tu. Bi bilo je puno nekakvih kolega iz nezavisne scene i bilo je nekoliko ravnateljica centara za kulturu i našli smo se jedno jutro na Ribnjaku. Ja sam rekla, ajmo mi svake subote, i to je trajalo stvarno jako dugo, svake subote smo radili određeni broj radionica, predstava, koncerata, i ideja od samog početka moja je bila da inzistiram na tome da uvijek jedan razred iz jedne od škola okolnih bude domaćin toj djeci. Znači, ne da mi sad zovemo izbjeglice pa sad evo mi vama skuhamo čaj, sad gledate predstavu, nego gle, ova djevojka, ona upozna se s njom, kroz neku zajedničku dramsku igru, recimo Ksenija Rožman je odmah krenula, mogu svi doći kod mene, nema veze što se ne razumijem, svi neka dođu kod mene. I ona je tak skupila svu tu djecu miješanu i počela raditi najjednostavnije dramske igre, preko toga su učili brojeve, neke prve riječi, pa su teme bile jabuka, pa smo radili od jabuke, ne znam, štrudel, sok, priču i kroz to zapravo i mi smo učili neke riječi na ukrajinskom, oni su učili na hrvatskom. I to je bio neki prvi zapravo stvarno iz čiste neke intuicije i spontane reakcije je krenula ta interkultura u Ribnjaku. I od tuda su krenuli mnogi drugi neki projekti, od kojih je možda najveći i najljepši alternativna nastava, koju smo, znači u jednom času mi se učinilo isto da kako sam počela upoznavati sve više zapravo i izbjeglica i tražitelja azila i ljude koji rade u raznim udrugama i sve, cijelo vrijeme sam mislila, treba ići stalno na izvor nekih problema, ne? I treba ići tamo gdje ti problemi počinju. I ti problemi počinju već u obitelji, te problemi različitosti. Ja ne mogu utjecati sad na roditelje, ali možda mogu, s obzirom da radim sad za gradsku ustanovu, možda mogu ući u školu. I tad sam zapravo shvatila da unutar Gradskog ureda za kulturu djeluje odjel za promicanje ljudskih prava i civilno društvo kojeg vodi Jana Radić, koji tada još na početku nismo mi znali i koje zapravo jako lijepo pokazala veliki interes za ovo što smo pokrenuli i shvatila da kroz Ribnjak možemo zapravo kulturu, odnosno interkulturu, uvesti u procese integracije grada Zagreba. I tako sam došla u koordinaciju za integraciju i tamo predstavljam kulturu, ne? I ona je dala podršku zapravo za ovu alternativnu nastavu. Moja ideja je bila da svi ti ljudi, neki koje sam upoznavala putem, oni su bili u nečemu stručni. U nečemu su bili bilo vješti, su bili studenti prava. Evo, Jusuf je doktor, liječnik, medicine koji vozi taksi, ali svako je u nečemu bio vješt.
I onda sam pomislila, hajde da predložimo školama da zamijenimo jedan školski sat, da zamijenimo njihovog profesora i da te ljude iz te slabije karike društva stavimo na poziciju jednakopravnih i dapače još na poziciju nekoga koji nekog podučava druge. I tu se desio jedan super zapravo moment promjene balansa. I meni je drago, tu ima nekih koji su imali taj sat. Heda je tu. Ja mislim, bili smo i u 18. gimnaziji, ne znam da li neko od vas bio na satu Semihovom ili tako, ne, nije. Uglavnom, događali su se krasni momenti zapravo već gdje ti padaju te neke predodžbe koje dobiju klinci iz medija, doma, na putu do škole, ne znam, bilo je pitanje, mislim baš u Hedinom razredu da je Semih pitao, pa dobro, što bi mislili koliko ima izbjeglica u Hrvatskoj, ne? Koliko ima azilanata? I sad klinci, ne znam, 1000, 10.000, 15.000, 20, 100, milion, ne znam, te brojke, samo ovako idu, brojke se nabacuju. Koliko mislite da svake godine kao se dodijeli azila, ne? 50. Odgovor je 33. Da, blizu. Da, to je ovo dobiveno na kraju. I uopće taj susret sa osobom preuzimanja nekakvog znanja ili ne znam, Navar koja je iz Iraka, to je bila isto jedna zgodna epizoda. Bili smo u islamskoj gimnaziji sa Navarom. Mi smo znači formirali tim. Za sada je tih 8 naših nastavnika iz raznih zemalja, svaki je zadužen za određeni predmet i to šaljemo u škole kao neku našu zbornicu i zapravo svaka škola izabere svojeg nastavnika i kaže evo mi bi uzeli recimo Navara i tako su uzeli Navara iz Iraka u islamskoj gimnaziji i on je krasan, on sad priča zapravo koliko je Irak blizu nama, koliko granica samo treba preći, koliko je to kilometara, pa radi cijelo vrijeme te usporedbe u brojevima i to. I na kraju njegov sat završava sa igranjem tih starih igara, još iz Mezopotamije i tih raznih vrsta šaha i onda on uvijek formira te grupice pa s njima igra i to kad krene ta igra, to je već, to je baš povezujuće. I sad mi vidimo, on spomene u tom svom satu da on zapravo je pripadnik Jezida. Jezidi su manjina koja, imaju problema u Iraku, u muslimanskim zemljama i to. I zazvoni i ostanu 2 djevojke koje su učenice, zamotane, i kažu, oprosti, možemo malo razgovarati, kao mi bi htjeli malo više saznati o Jezidima, kakva je vaša religija, imate li svetu knjigu, kakvi su vaši obredi, mi nikad nismo o tome ništa zapravo saznali. Znači, takav neki moment koji se desi usred grada Zagreba, gdje zapravo i tad mi je palo na pamet da bi trebalo ići još dublje, znači ovo je fenomenalno, mi smo uz pomoć, dakle, Janinog odjela za promicanje ljudskih prava i civilno društvo i kasnije se pridružio i Ured za obrazovanje, što je jako važno, koji je dao još veću podršku za taj program, tako da smo od nekakvih kad smo bez ureda radili, ja sam ušla u 4 škole sama, iako preko Centra za kulturu, ali 4. A kad se priključili uredi nadležni, ušli smo u nekakvih 2 mjeseca u 60 škola i recimo da je bilo izloženo znači našem programu 1500 učenika, što je stvarno zapravo jedan lijepi već broj o kojem možemo govoriti. Mislim, sad bi trebalo stalno to i nastaviti dalje i ne stati i nadam se da hoćemo. I mislim da bi trebalo ići još negdje dublje. Jučer sam bila ovdje, bilo je diskusije na temu definicija tabua, spominjala se religija dosta često, ne? I zapravo maštam o tome da u Ribnjaku pokrenemo i neku vrstu tih, ja sam ih radno nazvala interreligijskim dijalozima, gdje bi zapravo probali razgovarati o religijama kroz jedan sasvim drugi filter, umjesto tog povijesnog inzistiranja na različitostima, da probamo inzistirati na sličnostima i da tražimo stvari koje nas religijski povezuju.
i da osvijestimo zapravo među mladima koliko je to povijesno zapravo uvjetovano da su drugi i drugčiji opasnost. Hvala, Pavlice. Znači, to je sve sad već iskupa dio tog akcijskog jednog plana Grada Zagreba za Tako je, integraciju. da. Sve je dio i ovog strateškog dokumenta, razvoja Pa kulture. zapravo možda da, temeljem svih ovih aktivnosti Ribnjaka, kultura je ušla dakle u taj akcijski plan za integraciju, a ja sam, mislim, samo jedna bila od sudionika pisanja strategije, nas je bilo preko 70 tamo, ali zapravo sam vrlo žestoko zastupala ideju da interkultura mora biti dio kulture Grada Zagreba i na osnovu toga imamo sada i natječaj gdje se mogu, dakle, nezavisna scena prijaviti sa programima interkulture. Tu ćemo se još vratiti u sljedećem krugu na natječaj, koje su sve mogućnosti. A da se nakon ovog sadržaja vratimo još malo i na formu. Anice, vraćamo opet pitanje u kazalištu za... Mogu onda biti dva pitanja za djecu, pa onda za mlade. Postoji li neka granica koja se... I koja je to granica koja se ne smije preći u postavljanju same tematike nasilja? Sad ste postavili. Ja bih se samo malo nadovezala na ovo prije, da se ovo malo sve skupa bolje poveže. Dakle, ono što je ona lijepo Pavlica rekla je zapravo mi svi u našim poljima djelovanja, dakle ili kao pedagozi, ili kao profesori, ili kao dramski pedagozi, ili kao voditelji centara, vrlo je bitno i kao redatelji naravno, da budemo instinktivno, intuitivno i da djelujemo u odnosu na trenutak u kojem se nalazimo. Mislim da je to ključno i ono što je lijepo ona rekla, dakle, upravo taj trenutak jedne agresije koja se dogodila, koja je nas sve skupa zapravo na neki način izbacio iz cipela, podsjetivši nas zapravo i na naše vlastito iskustvo, je svakako trigerirao niz dobrih projekata koji su se događali i mislim da je to, i ovo što je Marijana rekla, upravo prilagođavanje ne samo pojedincu, nego i circumstancama i okolnostima u kojima se mi u tom trenutku nađemo. To je ona najveća vještina koju mi, ja mislim, trebamo imati i zadržati. To je s jedne strane i sad se to povezuje na ovo što ste vi pitali. Dakle, ne možemo raditi razliku između sadržaja i forme. To su zapravo još stari strukturalistički principi unutar koji više ne možemo govoriti. Mi upravo danas, i to je ovo što sad je Pavlica govorila, govorimo o ujedinjavanju, integraciji i da formalnost nije nešto što obslužuje sadržaj, niti da sadržaj obslužuje formu. Sada ću to malo pojasniti. Dakle, zapravo ono što mi pokušavamo napraviti jeste, bez obzira da li ja radila predstavu, pritom moj osobni ulog u bilo koju predstavu je jednak. Bilo to kazalište za djecu, kazalište za mlade ili kazalište za odrasle, ako već moram raditi tu kategorizaciju, ali eto, to je tako. Mislim da je ono što je najbitnije tu osjetiti prvenstveno, to mi kažemo u teatru, kome ti se zapravo obraćaš. Dakle, konkretno ovo što se radi u Centru Ribnjak, vrlo su jasni ciljevi s jedne strane i vrlo je jasna zajednica. Dakle, to nije upućeno samo onima koji se integriraju, nego je upućeno i svima nama koji se trebamo isto tako obrnuto integrirati. Tako da je to isto tako i teatru. Dakle, svaki put kad se radi teatar, vi zapravo tražeći temu koja vas osobno tiče, a ona vas se može ticati u odnosu na različite stvari. Ja sam, na primjer, mama, pa sam nečija sestra, pa sam nešto ovo ono. I onda unutar toga, ja barem tako kao autorica, uvijek razmišljam što je ono što će moj trenutni moment povezati sa onima kojima se obraćam. To je s jedne strane. Da li ja radila predstavu koja se bavi zapravo inkluzijom u smislu invaliditetom među mladima, a zapravo pričajući priču o famoznoj slikarici Fridi i zapravo sadržaj koji je svima poznat stavlja tu jednu formu koja će prodisati za, recimo, mlađu publiku i odrasle. Dakle, to je opet ono umijeće koje ja mogu napraviti unutar kazališta da zapravo ta poruka koju ja želim ide, recimo, od 0 do 99. Tako da mi je vrlo teško odgovoriti na vaše pitanje, zato što ono je filozofsko, ono nije tako jednostavno i ono zapravo teatar bi trebao stalno raditi u neku vrstu integracije, inkluzije i razumijevanja i drugosti i širenja i zapravo ono
da mi ćemo tu neku vrstu granica. To je s jedne strane, ali to je, kažem, opet za jedan okrugli stol što je kazalište danas, na koji način ono funkcionira, kome se obraćamo i nužno teatar, nešto je Marijana rekla o nasilju u teatru, ja mislim da ne, da upravo je obrnuto, da ti gledajući, pritom recimo europske scene zapravo baš i ne vole da se nasilje prikazuje, to i sad je neki... Tu je malo postalo, zato pokazujemo nasilje na neke druge načine. Tražimo druge vrste izričaja koje neće asocirati one koji gledaju da ih to podsjeti. Ali ja nisam zapravo nikad u kazalištu vidjela da ono djeluje negativno na... Vidjela sam recimo da razno razni u mojim nekim istraživanjima i pripremama znali su neki filmovi recimo utjecati na taj način. To je jako zanimljivo. Negativno. Pa da, u smislu, mislim, traumatično, idejno, kako bi rekla, da sad ne bi krivo nešto rekla, ali recimo ako imaš neke suicidalne misli, vrlo lako moguće je da ako pogledaš neki film u krivom trenutku, što može naravno biti za teatar, samo hoću samo reći filmovima, Netflixu, serijama smo puno više izloženi. To je s jedne strane, a s druge strane mi uvijek radimo neku vrstu, to je naša isto odgovornost, radionica, razgovora i tako dalje, pogotovo kada su teške teme, a bilo je jako puno teških tema, gdje nama se znalo desiti da su djeca bilo potpuno, djeca, Bože me prosti, mislim tineđeri, ne smijem reći da su djeca, u totalnoj konsternaciji od onog sadržaja što smo vidjeli i gdje smo mi morali hitno djelovati u smislu da stručne službe, dramski pedagozi i tako dalje razgovaraju, zapravo to je produljeni teatar. Konkretno večerašnja izvedba koju smo gledali, s obzirom da je razgovor nakon izvedbe, nastaje u onom trenutku kada zapravo, inače se ja sa svim svojim generacijama studenata u prvom semestru, recimo barem nekim klasičnim aspektima i nekim tehnikama dramaturško-režijskim koje su malo klasičnije, ako bismo mogli to tako reći, a onda ovaj drugi semestar postaje jedno polje takozvane subverzivne afirmacije, gdje je zapravo i ovo nastalo kao produkt zapravo mog izazivanja njih unutar te subverzivne afirmacije, što znači da govorimo stvari koje nisu politički korektne, koje ne želimo slušati i u kojima smo dnevno izloženi. I onda unutar te subverzivne afirmacija postavlja se pitanje što i kako djelovati. Što ako ja kažem, evo, sad tu javno, mi moramo pobačaj ne smijemo dozvoliti. I sad da vidimo reakcije. I to je meni u teatru najzanimljivije kad ono postaje polje koje ne mora nužno dati odgovore, ali postavlja različita pitanja. Također i tu bili su jako bitni poučni komadi od fenomenalnog dijalektičara Bertola Brehta, gdje je jedan zapravo dio tekstova i njegovi, direktno su tekstovi zapravo inspirirani i time. A s treće strane, sam komad je zapravo polufikcionalan, polu je autobiografski, ali zapravo je sve, čak i to je fikcionalna autobiografija, što bismo rekli. I s treće strane, ono što je isto jako bilo bitno, što je meni kao profesorici njihove bilo bitno, da se bavimo temom zapravo koja je nepopularna, koju oni nisu doživjeli, tako direktno, ali su je doživjele moje kolegice, moje prijateljice, njihovi neki danji kolegi, a to je upravo iskorištavanje pozicije moći unutar profesor-student. Tako da smo tu zapravo unutar te scene koristili neke druge momente koji nisu njihovi nužno, ali to za publiku zapravo nije ni bitno trenutak u kojem je nešto stvarnost ili fikcija. Bitno je zapravo na koji način smo mi to plasirali i što smo s tim htjeli postići, što god. Mislim, neko bi se nešto zapitao, neko se možda prepozna i mislim da je to zapravo cilj kazališta, da nužno ne mora biti didaktično, naravno i može, ne mora biti poučno i to je zapravo i obrnuto. Mi kažemo da smo poučni komadi, ali ne znam da li smo ikog išta poučili. Možda smo više ispitivali sami sebe i publiku o tome kako bi se oni, što bi oni u svojoj vlastitoj naravno introspekciji, jer Brecht upravo to kaže, ako okreneš glavu lijevo ili desno, dobro, to kaže i Godard, ti si svaki put ako ja dignem ovu flašu, kaže u Vive la vie, ti si odgovoran. Dakle, mi smo odgovorni u svakom svom postupku. I tu bi se sad opet vratila na Marijanu i onu rečenicu koja je isto jako bitna
o tom empatiziranju društva. Dakle, sve, zapravo teatar kojeg ja radim i kojeg pokušavam prenijeti svojim studentima jest empatiziranje. Dakle, dakle, teatar je prostor empatije. Kao što su i projekti koje fenomenalno vodi Pavlica, tamo ako te smijem malo hvaliti, malo onak se hvalimo, su sjajni upravo zato što rade na polju empatije. I mislim da je nasilje, kao što se slažem zapravo, ne čak i nedostatak empatije, nego zaborav na empatiju. I učenje verbalizacije emocionalnosti je na neki način čak i zabranjeno. Pritom je ta tema vrlo kompleksna i ja se s njom bavim zapravo u predstavama za odrasle. Kako smo mi došli zapravo do situacije da mi danas, nakon toliko godina rata, imamo jedno i dalje istraumatizirano, bolno, ovakvo, onakvo društvo koje i dalje ne može artikulirati, niti verbalizirati, ali unutar sveg toga, ako ne možemo verbalizirati i aktualizirati, onda s druge strane ne možemo ni ići put oprosta i put empatiziranja. Sad, onda su ljekovita sredstva, sva ova ljekovita sredstva koja mi imamo po uporabi, pa evo Knap i Cure, Teatar Pokoloko, svi vi, Ribnjak, Učiteljska akademija, svi, nemam pojma ko, možemo pomoći u tom osvještavanju koje se može desiti i na dnevnoj razini. I recimo, bit ću tako direktna, da ove dvije prekrasne mlade kolegice, buduće kolegice koje su ostale ovdje, će zasigurno sutra svojim, to ja inače govorim, kako djeluje teatar, tako da će one sutra reći svojim prijateljicama, znaš, bile smo ti tamo i onda je ova gospođa tamo neka i ona druga gospođa i ona treća i četvrta su rekle to i to. I onda tako kreće taj jedan spin koji se širi među ljudima. I tu je kazalište bitno. Bitno je da imaš 4 gledatelja koja će sutra reći 4 prijatelja, a ta 4 će biti 8, a onda ćemo za 10 dana imati 20 ili tamo ludilo, tamo kod Pavlice, ne možeš doći, ne možeš naći mjesto. A sve je počelo na titraju srca. Kužiš? Da, to je. Razumijete? Mislim, i tako se širi zaraza. Mi smo ovdje zapravo zaduženi za širenje zaraze. Bilo koje. Zašto bi bila? I dosta smo zarazni, rekla bi, dosta smo zarazni. Ali ova pozitivna, ne ova negativna. Apsolutno. Mislim, sve je negativno. Šta ćemo biti negativni? Moramo biti pozitivni. Sad, taman šlagvort za Maš ćemo to pitanje postaviti. Sretni kraj u predstavama za djecu i mlade. Koliko je on bitan, neophodan, koliko je već mladima normalno, sad idemo u kazalište, opet će biti neki happy end, a mi bi malo onak hardcore. Da nas strese. Da. Pa, to isto sad ovo što je Anica govorila, djeca i mladi, to su dvije poprilično... Ajmo ih odvojiti. Da, različite kategorije i sad taj djeca i mladi bi se još tu moglo podijeliti. Tako je. Ono što se meni čini, ono što sam čitala i ono što sam u razgovorima s djecom saznala, je zapravo oni vole da se na sceni događa svašta. Razgovarala sam sa 4 klinaca o jednoj predstavi, to je bilo jedno moje istraživanje, gdje, nemam pojma, taj kraljević upadne u neki potok, on se skoro utopi, izvlači ga princeza, tu je ono drama na najjačem, njima je to super. I oni su to dogledali, to je ono, kao što se kaže, dijete u igri za pola glave veće samo od sebe. Ali izrekom su rekli da mi je bitno da na kraju sve bude dobro. Kazalište priča priča je na svoj način, a priče nekako daju smisao djeci i daju smisao životu, vjeri u taj život. Međutim, kako nam djeca rastu, ne bih ja sad baš ostala samo u tim sretnim krajevima, jer i ovo što je Marijana govorila, ta djeca su izložena svemu i svačemu, a nekad zapravo ni sretni krajevi nisu ni mogući, ni logični, nekako narušavaju zapravo i samu ideju te predstave. S druge strane, jako mi se čini da se u školama, ja se uvijek vraćam na škole, zapostavljaju emocije. Opet se sad nekako i tu nadovezujem. Ja prije nekog vremena radila u školi, tad je bilo normalno kad ti dijete plače ga zagrliti i utješiti. Danas to više nije normalno, te neko može tužiti. Jako se čuvamo, jako se ne izlažemo, jako ostajemo u nekakvim jako korektnim okvirima i tu se gubi i neka učiteljska autentičnost. A kazalište s druge strane, kao i ova predstava, kao i neke druge Aničine koje sam gledala ili kao nekih drugih autora, imaju tu sposobnost da vas stresu, da probude te emocije, da se bavimo različitim emocijama, ne samo sretnim, ne samo lijepim, jer život nije samo sreća i veselje, nego nam se svašta tu nešto može i desiti, pa ne znam, mogu nam umrijeti bake, mogu nam se rastati roditelji i zašto ne se baviti i tim emocijama kroz nekakvu sigurnost koju kazalište daje.
jednostavno pomoći toj djeci i tim mladima da se nekako lakše nose sa svime što život nosi. Tako da, rekla bih za ove male možda da, ali poslije jednostavno ne, jer to nekako, ne znam, čini mi se to, kao sad sve je dobro i ko da podcjenjujemo te mlade ljude, a to nema smisla zato što imamo stvarno nasuprot sebe pametne ljude koji žele da se i njih čuje i žele da ih se tretira kao ravnopravne. Da ih se ne podcjenjuje. Da. Hvala. Nakon ovog povezivanja kulture i umjetnosti sa stvaranjem boljeg društva, Marijana, evo ovo jedno pitanje za tebe. Na koji način je kultura i umjetnost zastupljena u odgojnim, popravnim domovima, odgojnim ustanovama u Hrvatskoj, možda u Europi? Da li je to alat, da li je to zabava, čemu služi? Postoji li uopće svijest da može nečemu i služiti? Ovako, mislim da je to moćan alat, to sam već ranije spomenula, vrlo moćan iz mog iskustva. Kod nas mislim da dosta toga ovisi o pojedincima koji rade u tim ustanovama, koji su entuzijasti, koji možda prepoznaju da je to moćan alat, pa onda pokrenu ako imaju prilike neku priču u tom smjeru i tako dalje. Ja se sjećam kad sam htjela, vratila sam se iz Francuske, bila sam na jednoj edukaciji vezano uz terapijske lutke i kad sam se vratila sam bila toliko oduševljena da sam htjela odmah to provoditi. Međutim, u tom trenu nisu bile okolnosti takve da sam ja to mogla, ali ja sam toliko valjda navaljivala da me skinu sa dnevnog reda, su mi omogućili da taj jedan period vodim kreativne programe. Mislim da je to bilo jedno razdoblje koje je bilo zaista bogato, ne samo za mene, nego i za te korisnike. Jer sad zamislite, ja sam s njima radila recimo predstave i onda smo išli u kazalište Trešnje gdje su oni nastupali pred pravom publikom. Dakle, to su djeca kojima nikad niko u životu nije zapljeskao. Niko ih nije pohvalio. Dakle, to je jedan vrlo moćan alat. Možda jedan primjer, čisto da vam približim koliko je to njima značilo. Imala sam jednog maloljetnika za kojeg su procijenili da je jako rizičan i na dan predstave su me zvali da li sam ja sigurna da ga želim voditi. Jel? Ja sam rekla jesam. I došli mi u kazalište, vidim ja, on se nečka, hoće u bijeg, neće i tako dalje. I ja se njega pozovem sa strane i ja kažem, gle, svi očekuju da ti pobjegneš. Ti možeš odlučiti ostati i svima dati na neki način šamar i pokazati da su u krivu. A ti sad odlučiš što god želiš. I okrenula sam se i otišla. Zašto vam to govorim? Zato što je jako bitno mlade naučiti da su oni odgovorni za svoje ponašanje i za svoje odluke. I sad dalje kreće priča. On je odlučio ostati i došla je ta neka njegova dionica koju je trebao izvesti na sceni. Ja njega gledam, ljudi moji, on se znoji ko da se tušira. Mislim si, hoće ovaj preživjeti ili će ga srce strepiti. I ništa, ja sad gledam, završi on taj svoj dio i dođe kod mene u publiku, kaže on meni, gospođo, ja u životu nisam imao ovakvu tremu. I ja njemu kažem, gle, sad to zapamti. Jer u životu kad imaš ovakvu tremu, ti obično pobjegneš i napraviš neku glupost. A sad si sam sebi pokazao da se možeš s tim nositi. To je jako važna lekcija. Dakle, ja mogu imati ne znam koliko predavanja o tome kako se nositi, ne znam, s tremom, sa stresom, bla, bla. Ali kad oni to iskuse na sebi, to je jako moćno. I to je nešto što im ostaje u sjećanju. Ne naše riječi. Jer djeca ne uče iz onoga što mi govorimo, nego iz onoga što osjete i što vide. Jel? Tako da je to jako važno. A što se tiče institucija, imala sam prilike surađivati sa nekim strancima i, na primjer, što se tiče baš zatvorskog sustava, s obzirom da ja radim u zatvorskom sustavu, Francuzi su tu zaista moćni. Recimo, ima jedna umjetnička organizacija, imam šalabahter, ne znam francuski, ali ću nekako to pročitati. Dakle, oni se zovu UFITIF, tako nekako.
što u prijevodu znači izmišljena mjesta. I oni već 20 godina surađuju sa korisnicima zatvora u Marseju. S tim da su te njihove metode preuzeli i Talijani, i Španjolci, i Njemci, i Norvežani i tako dalje. I ono što mene uvijek pomalo ljuti, što mislim da mi ovdje na našim prostorima imamo itekako stručan kadar koji je na tom području jak, ali mi se uvijek divimo strancima. I onda kad stranci dođu sa svojim iskustvima, mi se uvijek divimo kako oni to lijepo. Mi bi isto mogli to tako lijepo, samo da za to treba više sluha, više otvorenih vrata. Eto, to bi samo htjela reći. I još sam nešto htjela dodati, ali mi je promaklo. Bila sam spomenula u našem razgovoru da postoji baš u kaznenom sustavu baš dio koji se... U Francuskoj postoji, jel to znam zbog suradnje sa Francuzima. Dakle, oni imaju odjel koji se bavi odabirom kreativnih programa koji će ući u sustav. Dakle, ne može svako ući u sustav, nego gledaju kvalitetu programa koji će se nuditi. Tako da, recimo, ovi Francuzi s kojima sam surađivali, oni su radili upravo lutke u jednom od zatvora u Francuskoj, pa su napravili dokumentarac, pa kroz taj dokumentarac su došli do tema što im je najveći problem u zatvoru, zatvorenicima. Dakle, najveći problem je vrijeme. Kako kvalitetno popuniti to vrijeme, jel? I tako. Sad, različite teme se tu otvaraju, još bi nešto htjela dodati kratko. Kad sam radila predstavu s maloljetnicima, nikad nisam radila predstave na temelju gotovog teksta, nego isključivo na temelju njihovih iskustava i njihovih priča. Jel? Pa bi onda smislili nešto. Recimo, radila sam jednu predstavu sa 7 Roma, baš Teatar Sjena, i tada mi je bio izazov sa što manje riječi prikazati sadržaj, jer imam osjećaj da smo danas dosta zatrpani tim riječima kojima pokazujemo koliko smo spretni, koliko smo pametni i tako dalje. A ponekad čovjek možda najviše nauči iz tišine i iz promatranja. Jer tišina je vrlo, vrlo moćna. Tako da, evo, radili smo, na primjer, na tu temu predstavu. I još može jedan detalj, samo za kraj. Evo, imamo još taman još... Citat jedan. Ja, može, ako je citat. Stella Adler, ona je rekla kao život nam ubija dušu, a umjetnost nas podsjeća da ju imamo. Ja. Eto. Ali nije još gotovo. Nije još gotovo. Inače, era je natječaja sad, pa ćemo završiti. Brzo da se sjetimo. Ovo je malo o tišini, pa moj prvi autorski projekt je bio tišina. Sad ćeš, evo kad natječaju. Ajmo malo natječaj. Što imamo natječaj? Recite kolegice. Riječ mladih. Natječaj za mlade umjetnike. Natječaj za mlade umjetnike, pa evo samo ukratko, s obzirom da smo tu htjeli da iz ovog dijela gradske ustanove za kulturu dođu te informacije na koji način se pruža prilika mladim autorima, upravo i ovakvim autorima i ovakvih tekstova da dobe svoju priliku. Ribnjak je pun toga, pa evo, nije baš da svi znaju sve o Ribnjaku, pa onda i o programima Grada Zagreba, pa samo ukratko još. Ovako, znači u Ribnjaku zapravo, evo, kao što sam rekla, vrlo, kak je rekla Anica, lijepo titraj srca, ne, kad je krenula ta agresija. Titraj srca kad vidiš praznu prostoriju toplu sa plesnim podom, ne, i onda mi je isto u tom smislu nekako spontano vrtila mi se po glavi ta neka ideja tih rezidencija, ne, da i tako smo pokrenuli rezidenciju Ribnjak na početku totalno kaotično i pola grada je došlo, svi su došli u Ribnjak i ali sad pomalo to usustavljamo, nekako sređujemo i tako. Kažem, sve ide iz neke te jako osobne perspektive, jer sam toliko, 26 godina sam bila izvan te kuće, pa znam što mi je falilo, ne. I tako da u samom startu je i taj dio kazališni, osim ovog tog interkulturnog, i taj kazališni dio sam zapravo išla iz svog iskustva i svojih nekih osjećanja.
I na kraju se ispostavilo da je zapravo ta rezidencija Ribnjak baš bila ono neki prvi, onak baš usustavljeni sistem rezidencija u ustanovama, ne? I usustavljena suradnja, mislim usustavljena, mi smo izmislili tam sustav, kako bi to moglo izgledati, neki javni natječaj, probali neka pravila, pa smo ih mijenjali, pa smo dodavali kategorije, micali kategorije, a zapravo krenuli smo da nemamo ništa nego te prostorije, ne neke. Sad to govorim sve zato što stalno se osjećam malo bipolarno, ne, uloga umjetnice, uloga iz gradske institucije, pa malo, ne znam da možda upotrebi neki drugi glas. Gradski glas. Ali hoću reći, ono što je bilo bitno na tim sastancima kad se pisala strategija i stalno se inzistiralo da pričamo o svojim iskustvima, što je nama falilo, što je nama smetalo, upravo velim ovo što sam ja u tom uređivanju Ribnjaka pokretala i ta neka prva iskustva su sigurno bila jako korisna za mnoge neke stvari, između ostalog taj natječaj interkulture, natječaj za mlade umjetnike, recimo sad mogu reći kako su izgledale prijave sa strane ustanova, kako prijavljamo programe, ne prijavljamo ih više po milion nekih djelatnosti, projektića, nego prema prioritetima iz strategije, znači tamo visoko piše suradnja s nezavisnom scenom, koprodukcije. Tamo visoko piše, ne znam, mladi autori, interkultura. Znači, svi neki prioriteti i strategije su nama sada bili zadani. I ako me sad želiš pitati ono pitanje. Koje? Da li kazalište može promijeniti društvo? Jel može? Da sad ću ti to reći. Ali tu ti je taj odgovor na pitanje. Znači, kazalište radimo i Anica i ja iz svojeg osjećanja, ne? Iz svojeg titraja duše. Moje kazalište nije društveno angažirano kazalište na taj način koliko je Aničino, recimo. Na jedan drugi, ja imam misiju isto svoju, tiče se slušanja i te neke radijske umjetnosti. I to smatram da je na jedan drugi način bitno za zdravlje društva. Također govorimo o zdravlju društva, ali na drugi način, ne? Ali to je ono što to je naš taj drive koji nas vodi naprijed i koji će se obraćati naših 6 slušatelja i gledatelja, 10, 20, 100, 200, 300. Krenut će možda ova priča, kako je rekla Anica, pa će cure ispričati svojim kolegicama sutra u razredu šta je ovdje danas bilo, šta su čule, ili imaš link, možeš si pogledat. Ali dalje se krećemo u tim našim malim mjehurićima. Ne? Tako ne možemo promijeniti društvo. Ali možemo raditi na tome da ti naši mjehurići postanu sustav. To je recimo, evo, na ovom malom skromnom primjeru interkulture Ribnjak uspio napraviti potpuno bez ambicija na početku. Na početku smo samo htjeli djeci i djecu koja su nam došla, dakle naši novi susjedi i naši stari susjedi, pokušavam izbjegavati to Hrvati, ne Hrvati, nego novi susjedi i stari susjedi, da zajedno kroz dramske igre razmjenjuju neke stvari. Ne? Ali ti mali mjehurići uz sluh trenutne gradske vlasti su postali mali sustav. I danas imamo taj natječaj. I to je velika stvar. Tako možemo promijeniti društvo, ja mislim. Hvala, bitno je to na glas reći. Titra iz srca, ujedinjeni Titra iz srca mijenjaju društvo. Vjerujemo, želimo vjerovati da je i ovaj ciklus jedan doprinos tome. Evo 6 titraja ove godine, 5 titraja prošle godine, 25 je sugovornika, sve skupa, koji će ove godine sudjelovati u stvaranju promjena. Negdje smo taman u minutu. Sekundu. Pazimo na te stvari. Pazimo na to. Hvala vam puno i vidimo se u daljnjim stvaranjima društva kakvog. Mislim da je jako lijepo kako Aničina predstava završava sa ovim da imamo izbor, jel? Imamo izbor, da. Uvijek imamo izbor i imamo izbore na kojima uvijek možemo. Tako da, možda s time da završimo. Izaberite. Bolje sutra. Da, baš tako. Stvorimo bolje sutra i stvaramo bolje danas. Hvala vam puno. Hvala vama koji nas gledate. Vidimo se.